Kangusubize kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza ukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru bisobanukirwa ufishije kugezaho gatanu kuri gatanu nkubwira ngo ubone ibyiza byose wifuza. Kuri ubu rero twakubwira ko mu gihugu cy'u Burundi abasirikare b'igihugu cy'u Burundi basabwe kuba maso cyangwa se kurikanura. Uti bimeze bite? Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abasirikare n'izindi nzego zishinzwe umutekano muri icyo gihugu kurikanura. Ni mu kiganiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye n'abasirikare bagize akarere ka gatatu ka gisirikare mu ngabo z'u Burundi. Murabizi ko rero mu gihugu cy'u Burundi hamaze iminsi havugwa ibitero bya grenade byagiye binahitana abantu batandukanye bikanakomeretsa abandi. Mu biheruka rero kugabwa mu mujyi wa Bujumbura, murabizi ko byakomerekeje abantu bagera kuri 38 cyangwa se barenga 38, ariko batanu muri bo bakaba barakomeretse ku buryo bukabije, ndetse hajya hanerekanwa abantu byavugwaga ko baba baragize uruhare muri uko gutera za grenade mu mujyi wa Bujumbura, bikanavugwa ko baturutse muri Red Tabara, kandi ngo Red Tabara ikabifashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye tayari yasabye abasirikare n'izindi nzego zishinzwe umutekano muri icyo gihugu kurikanura. Ani mu kiganiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye n'abasirikare bagize akarere ka gatatu ka gisirikare mu ngabo z'u Burundi. Iki kiganiro cyabereye mu ntara ya Kirundo, kikaba cyaritabiriwe n'abasirikare bakuru bayobowe abandi muri ako karere ka gatatu k'abasirikare nyine cyangwa se ka gisirikare. Muri iki kiganiro Evariste Ndayishimiye yasabye abasirikare n'izindi nzego zishinzwe umutekano kuba maso, haba imbere mu gihugu, hanze yacyo ndetse no ku mipaka. Avuga ko abahungabanya umutekano w'igihugu batarasubiza inkota mu rwubati. Mu magambo ye bwite yagize ati abahungabanya umutekano w'igihugu ntibarasubiza inkota mu rwubati, musabwe kuba maso mugahora mukanuye. Umukuru w'igihugu rero yanashimiye abagize cyangwa se abagize uruhare kugira ngo bagarure amahoro mu gihe mu mujyi wa Bujumbura hari haherukaga guterwa ibisasu bya grenade byanasize bihitanye abasivile harimo n'abakomeretse. Yashimiye kandi n'ubundi ingabo z'igihugu kuba bakomeje guharanira kugarura amahoro n'umutekano mu bihugu bya Afurika nka Somalia, Congo na Repubulika ya Centrafrica. Perezida avuga ko kandi ibyo byerekana ishusho nziza igihugu cy'u Burundi, cyangwa se byerekana ishusho nziza cyangwa se ifoto nziza igihugu cy'u Burundi. Hagati aho nubwo bimeze gutyo, twakubwira ko igisasu cyatewe mu bice byo muri teritwari ya Masisi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse cyagize ibyo cyangiza. Igisasu cyatewe mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangije cyangwa se cyagize ibyo cyangiza nagana ku isaha z'umugoroba zo kuri uyu wa kane tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu 2024, nibwo igisasu cyatewe muri Sake muri teritwari ya Masisi, kikaba n'ubundi cyagize ibyo cyangiza nk'uko societe civile yo muri ibyo bice bivuga. Ivuga ko icyo gisasu cyatuye neza cyangwa se cyituye neza muri quartier ya Mayusha iherereye muri Sake, ko kandi cyagize cyangwa se cyasenye inzu zari hafi aho. Societe civile yavuze kandi ko icyo gisasu cyangije byinshi ariko bitaramenyekana byose, bityo ko biza gutangazwa mu masaha ari imbere. Iyo societe civile ntiyatangaje uruhare rwaba rwarateye cyangwa se uruhande rwaba rwarateye icyo gisasu, gusa yagaragaje ko hari icyo cyangije kandi ko cyarashwe n'ubundi ku masaha y'umugoroba. Ibyo rero bibaye n'ubundi mu gihe imirwano ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se rwa leta ya Kongo ikomeje kujya imbere, aho iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta rikomeje guhunga, kandi uko rihunga ni nako uyu mutwe wa M23 ugenda ufata ibindi bice aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati twakubwira ko rero ingabo z'umutwe wa M23 zabohoje agace ka General Laurent Nkunda yavukiyemo ko muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'umutwe wa M23 zabohoje agace ka General Laurent Nkunda yavukiyemo nako muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni agace rero kitwa Mirangi, kari mu ntera y'ibirometero bike na village Rusila, kakaba kandi hafi ya lokalite ya Birundire. Niko M23 yafashe, ndetse hashize nyuma yuko hari habaye imirwano ikaze yahuzaga ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa n'iz'uwo mutwe wa M23. Amakuru akavuga ko rero iyo mirwano yabaye kuri uyu wa kane, ndetse yasize M23 yigaruriye n'utundi duce two muri iyo teritwari, ndetse na teritwari ya Rucuru, Burindi, Birundure, ndetse n'utundi duce two muri teritwari ya Masisi. Nk'uko amakuru akomeza bivuga, kandi avuga ko M23 urugamba yarwanye rwo gufata aka gace General Laurent Nkunda yavukiyemo
rwasize ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitaye bimwe mu bikoresho ndetse izindi zirahapfira ari nyinshi. Ni mu gihe hagaragajwe n'amashusho y'imirambo yabo yagiye inyuzwa ku mbuga nkoranyambaga. Rurankunda rero wavukiye mu gace ka Mirangi, yavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 1967, azwi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu ntambara yiswe ya AFDL. Ni umwe rero mu basirikare b'abanyekongo bavuzwe cyane, ahanini yavuzwe mu mutwe wa CNDP, uwo rero yaranabereye umuyobozi mukuru. Uyu mutwe rero warwanaga ubutegetsi bwa Kinshasa. General Rurankunda yahoze ari umusirikare wa leta ya Kinshasa, aho yanayoboye brigade ya 81, nyuma kandi aza kuyobora brigade ya 84. Avuga Icyongereza, Igifaransa, Ilingala, Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda. Umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi Gasamagera Werarisi, umukuru w'igihugu rero yasabwe icyemezo gitanzwe na FPR Inkotanyi kigaragaza ko yamutanzeho umukandida mu itora cyangwa se mu itora rya perezida wa Repubulika. Yasabwe kandi icyemezo cy'uko afite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko n'icyemezo cy'uko inyandiko zitanzwe ari ukuri. Mu bindi yasabwe harimo icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we, byose yabitanze muri kopi ebyiri, imwe isigara muri komisiyo y'igihugu y'amatora, indi iterwaho kashe kuri buri rupapuro arayisubirana. Perezida rero nta cyangombwa na kimwe atigeze ashyikiriza komisiyo y'amatora NEC, iherutse n'ubundi gutangaza ko abifuza kuba abakandida bigenga nabo biyongereye, kuko kuri ubu hamaze kwakirwa abashaka kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu 8 n'abashaka kwiyamamaza ku mwanya w'ubudepite 41. Kuri ubu rero bose bari gushaka n'ubundi imikono, aho kandidatire zabo zatangiye kwakirwa kuri uyu wa 17 Gicurasi 2024 kugeza ku itariki 30 Gicurasi 2024 kugira ngo hasuzumwe ko zujuje ibisabwa. Wiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu rero asabwa kuba afite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, kuba nta bundi bwenegihugu afite, indakemwa mu myitwarire, atarambuwe n'inkiko, uburenganzira mbonezamubano n'ubwa politiki. Asaba gufite nibura imyaka 35 y'amavuko, agomba kuba ari mu Rwanda mu gihe atanga kandidatire, naho ku badepite basabwa imyaka 21 y'amavuko no kufite ubwenegihugu. NEC rero itangaza ko kuva tariki 17 kugera ku ya 30 Gicurasi 2024 hateganyijwe kwakira kandidatire z'abakandida ku wa 14 Kamena 2024. Hazatangwa rero izemejwe burundu ku itariki 22 Kamena kugera kuri 16 Nyakanga 2024 hatangirwa ibikorwa byo kwiyamamaza. Biteganyijwe ko rero kandi ku itariki 29 Kamena 2024 hazatangwa liste y'itora ntakuka. Ku itariki 14 Nyakanga hakaba amatora ku banyarwanda baba mu mahanga, naho ku itariki 15 Nyakanga 2024 hakaba amatora imbere mu gihugu. Ku itariki 16 Nyakanga 2024 hateganijwe amatora y'abadepite 24 b'abagore, 2 b'abahagarariye urubyiruko n'umudepite umwe uhagarariye abafite ubumuga. Biteganyijwe ko rero bitarenze ku itariki 20 Nyakanga 2024 hazatangazwa by'agateganyo ibyavuye mu matora, mu gihe bitarenze 27 Nyakanga hagomba kuba hatangajwe burundu ibyavuye mu matora. Perezida nubwo bimeze gutyo rero twakubwira ko Perezida Felix Tshisekedi yahuye na Cardinal Frodeline Ambogo mu rwego rwo kugira ngo bahoshye umwuka mubi hagati ya Katolike na Kinshasa. Ni kuri uyu wa kane rero Tshisekedi n'ubundi yakiriye musenyeri wa diocese ya Kinshasa mu rwego rwo kugira ngo bamareho umwuka mubi uri hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'idini Gatolika muri Kongo. Umwuka mubi rero hagati y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi n'idini Gatolika muri Kongo wajemo agatotsi guhera ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2024, nyuma y'uko n'ubundi Cardinal Frodeline Ambongo yari amaze gutangaza ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR na Wazalendo, kandi ashinjiye imitwe kuba ari ihungabanya umutekano w'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.